ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری 30 اپریل سال 2025 یک حاصل بریفنگ نیام گشتہ پہلگام بابتا بازی جز کنک بیتک آہانی پسا یک سال گزگا پر ہم دیمانیت کک DG ISPR گپے سر دلگرانی درشان کتر ویلا مذہبی رنگ دیے گئے کوشش کنک دیے گئے تاثر دیے گئے بلوچستان معاشرے گیشبیوں کے تشدد و انتہا پسندانہ رویے کردار و ساولی ریسرچ سینٹر قائم کنک بیتر سروزیر بلوچستان سرفراز بکٹیا بلوچستان سینٹر آف ایکسیلنس سے بنہشت ایرکوتر سروزیر گشتائی سینٹر تحقیق کے وسیلہ ورنہ درپیش جیڑا اجاگر کا کلات دمک کلی 15 ناشناس موٹر سائیکل سوار ڈگے سرا ہینڈ گرینیڈ دوڑ دیانا تتکک ترا کے سبب 4 راہگیر شدید ٹپی ہوتا ہوا کے زت DHQ اسپتال سر کرے بیتگام فٹ ایکسیکیوٹیو ویلا ٹپی بیو کے نیشنل گیم میں گولڈ میڈلسٹ سال بول کراٹے لیبی آرسو حیدر بیران بیتر سیکریٹری لیب غازی ردا حیدر ایوب اسٹیڈیم ابیو کے کراٹا چیمپئن شپ شرکت واسطہ رگ بیتر کے راہ اسکوٹی سرا کب تک و ٹپی بیتک حکومت IMF شرائط ردنو کی وجہ شستہ گرفتار در ضروری بندش ہلاس کنگو 2006 گیر تجارتی رکاوٹ مرحلہ وار کم کنگے سرا فیصلہ کتا ہزار کی وزارت ردا اوسٹیری دا ٹیک اپ درصد کم کنانا نو ٹیک 5% او سال 2030 دا اب ٹیک 4% دا آرگ تجویزی جبکہ گاڑیاں سرا ریگولیٹری ڈیوٹی 4 سال ہلاس کنگی وشکی دم کشنگی بلگانی اقوانی سر اسلحہ بندی مرد میں تیر گوالیا کلیا ناری کشنگی جامنین چراوا نظام الدین واللال بخش بلگانی ویران بتر آہانی قول مردمہ پولیس گشتہ کنہ شناسی مردمہ نماز نیامہ نظام الدین تیر جنانہ کشتر کارانی وزیر ساختارہ ترک وزیر خارجہ خان فیدان ٹیلی فونک گپ کو تک انطالیہ ڈپلومیسی فورما پاکستانی ڈلی میزبانی سر ترکیہ منت کب تک ترجمان دفتر خارجہ رداد و رہشونا خطہ جاور حال سرا حیال لیکان درشان کتر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی امریکی سفیر نیٹی بیکر گو ہاسی گندنن کتر گندنندہ سے جاور حال سرا سرجمہ گپتران کتر گندنندہ اسلام آباد مذاکرات دومی راؤنڈ حوالے سے پارٹی کوش سرا حیال لیکا درشان کنک بیتا کی مہا تنازع دیر پاہل سے پارٹی چینل سے تسلسل ضرورت سرا زور کے بتک ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی گشتہ خلیج فارس صاحب نے ہرمز عدم استحکام بنائے امریکی اسرائیلی جاریتی جنوبی کوریا سے ایلچیا ایرانی وزیر خارجہ کو گندنن کتر عباس عراقچی ایران ہلا امریکی اسرائیلی حکومت جرائم چا آگاہ کتر